coronavirus संक्रमित यल्या न्यू लख खुई छडो व च्यासव नि गुम ठ्याङ्गदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथा आइतबाजक निरु व च्यासव मसिगु परीक्षण यापले पेसव नि छमेसिके संक्रमण पुष्टि जुगु ख वंगु नि पेगौदने खुसव सुई नेम लंका अस्पताल वसेली डिस्चार्ज जुपिनिको ल्या न्यू लख नि पेडो पेसव गुइ पेमा ठ्याङ्गदु नेपाल यातक न्यादो व पेसव नेम सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुना चोंगोदुसा वंगु नि पेगोदुने च्याम सिसेली कोरोना संक्रमण सिपिनेको ल्या जिन च्यासव ने च्याम ठ्याङ्गु मन्त्रालय थागोदो गृह मन्त्री राम बहादुर थापा राष्ट्रपति चरित्र हत्या जुइ कथा सामाजिक सञ्जाले जुया चंगो अमर्यादित अभिव्यक्ति ब्युपिन्त कारवाही यागु ठका थयादिगुदु अखिल नेपाल महिला संघ संज्ञा आइतबार बिगु ज्ञापन पत्र क्यासे वेकन अमर्यादित अभिव्यक्ति ब्युपिन्त मन्त्रालय न छानबिन सुरु या ठुनागु ठका थयादिगु ख मन्त्री थापा थयादिल राष्ट्रपति बारे सडक पाखे राजनीतिज्ञ तेसा लोंगु विषय गैर कानुनी व अपराधिक ख वो बारे छानबिन जुयाचोंगदु कारवाही यागु नीति निर्देशन बियागुदु संघ प्रधानमन्त्री वो राष्ट्रपति विरुद्ध सदके वो सामाजिक सञ्जाले अमानवीय अमर्यादित अशोभनीय अराजको निष्कृष्ट ढंगया भाषा व अभिव्यक्ति वया चोंगुले आपत्ति जुगुता से छानबिन याना कारवाही या त माग यासे गृह मन्त्री समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत याना दिगु ख वैको वैशाखे चुनाव यागु निर्णय स्वागत यज्ञदु लोकतन्त्र सभा जुलुस्यागु ठठगु यागु विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुइ तर अराजको निष्कृष्ट ढंग पाखे अभिव्यक्ति बिगु आपत्तिजनक ख तका ज्ञापनपति दया तगु दो नेपाल विद्युत प्राधिकरण तत्काल लोड सेडिङ या मागो अवस्था मरो गु ख टागोडो शुक्रबार प्राधिकरण कायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य पत्रकार सम्मेलन यासे वंगो सोड न्याहे लोड सेडिङ अन्त्य जुइट गुगो व हाक्न लोड सेडिङ या मागो अवस्था मवैगु ख तयारीको दो छु थासे प्राधिकरण कारण याना मटसिगु जुयाचोंगुले हाक्न लोड सेडिङ जुगु खला ढका सामाजिक सञ्जालले जिज्ञासा वे कल पत्रकार सम्मेलन हे याना उगु ख तयारीको ख वे कल अनावश्यक कारण मटस्यागो ज्या मजुगो खतासे प्राविधिक कारण मटसित तासा उके यात कया लोड सेडिङ ताय मजुगो खन तयारीको दो पत्रकार सम्मेलन या चले वेकल ठौकने नेपाल विद्युत प्रणाली प्राविधिकरण आन्तरिक उत्पादन निजी क्षेत्रीय उत्पादन मगागुली भारत माग बराबर या विद्युत आपूर्ति ज्याचोंगो ख कना दिसे क्षमता स्वया विद्युत अपप्रवाह जुगो इलाई मटवनीगो या त लोड सेडिङ ताय मजुगो ख तयारीको दो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या ओली पुच लिक्क लागो अनेरा सोबियोल मिग आइतबार कार्की बैंक्वेटे पेला यागोडो पेला न्य उगु पुचल जुलुस तक पिकागो ख इमिस ब्यानरे हे केपी शर्मा ओली जिन्दाबाद नारा चया टगु दु लिपागो इले नेकपा कुचा जुइ ढुंगा निगुली पुचल ब्याग्ला पेला जुया वया चंगो दु विद्यार्थी पिनिगु न ब्याग्ला पेला जुया वया चंगो दुसा आइतबार ओली पछि शक्ति प्रदर्शन लिसे पेला यागो ख यला महानगरपालिका थ नगर प्रहरी या त ट्राफिक व्यवस्थापन बारे तालिम बिगु ज्या सुरु यागदु नगर सवारी व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरी या त गुवाहाटी या त तासे महानगर थ नगर प्रहरी या त आइतबानी से तालिम बिगु ज्या सुरु या उख महानगर या त देया हे नमुना नगर डेकी गुटासे नगर प्रमुख श्री बाबु महर्जन नगर दुने अपोगु सवारी चापो दुर्घटना न्यूनीकरण या त नगर प्रहरी या त तालिम ज्या न्याकागु थया दिल वेकल महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखा एसएसपी जनक भट्टराईले से समन्वय याना निम ट्राफिक परीक्षक निवार्तक नगर प्रहरी या त ट्राफिक तालिम बिगु थया दिल ठुठ्या जोर बिजोर मधुसेली सवारी चापो दुर्घटना अपोगुटासे ठुकी या त न्यूनीकरण याना सवारी व्यवस्था पनि छु हट्टक जुसान ट्राफिक प्रहरी या त गुवाहाटी या त तालिम बिगु सुरु यानाको ठका यल नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेटु थया दिल चोके ड्युटी खटे जुया चोपले नगर प्रहरी आत्मबल अपोइको क्षमता अभिवृद्धि जुइको व ट्राफिक प्रहरी थे याकचा मग्यासे निष्पक्ष ज्या या फैगु अभ्यास जुइको हाछेटु थया दिगु ख तालिमे नियम नगर प्रहरी बोटी कया चंगुसा सडक सवारी व्यवस्थापन या लागि ट्राफिक प्रहरी ठिठी इले स्कुल कलेज या बोमी व मेमेपी स्वास्थ्य स्वयं सेवक परिचालन याना ट्राफिक व्यवस्थापन याना वया चंगु दो ताप्लेजुङे आइतबार पोखा बोगुदु राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र या कथा आइतबार सुठे 10 बजे जा
45 मिनेटे ताप्लेजुङ केन्द्रबिन्दु टेका 4.4 रेक्टर स्केलया पोखा बगु ख पोखा च ताप्लेजुङ नाप जखया ठासे संकोगु ख थागुदो नेपाल भाषा अनलाइन शब्दकोश नेपाल भाषा .org सार्वजनिक जुगुडु शनिबार अनलाइन जाजो मार्फत नेपाल भाषा .org सार्वजनिक यागु ख ठो शब्दकोश निर्माण पुचल फेसबुक लाइभ मार्फत शब्दकोश बारे जानकारी व वेबसाइट प्रदर्शन याना सार्वजनिक यागु ख जाजोले निर्माण पुचया ज्ञान महर्जन लस्कुस नाप शब्दकोश मसिका ब्याडीगु ख पुचया मेम डुज राजेश तन्डुकारन निर्माण प्रक्रिया व पुचया जानकारी व अस्मित मल्ल वेबसाइट ढुगु ठिठी सुविधा या बारे जानकारी ब्याडीगु ख अठे हे सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट चेतन साके व सुजन जोशी वेबसाइट या प्रविधिक पक्ष व वेबसाइट गुकठ प्रयोग यागो टका जानकारी ब्याडीगु ख ठु शब्दकोश नेपाल भाषा प्रकाशित ठिठी शब्दकोश त मुंका डेका टगु दुसा ठुकी नि गुडो ल मयाक खग दुठ्याका टगु दो वेबसाइट आटक छिगु सफो डिजिटलीकरण जोगु दो ठुगु शब्दकोश या निर्माण डबुली नाया संस्था यागु ख पेमा नारायण देव मध्ये छम बिसुङको नारायण थौ सोमबा न्य जुइट्यङ्गो डो गोरागोडी नगरपालिका 2 ले डुगु बिसुङको नारायण देगले दै दश हरिबोधिनी एकादशी खुनु टरङ्गो मेला जुइगो ठिलागा खस्ती खुनु नव याइगो चलन दो सोमबार नव या लागि तयारी जुयाचोङगो बिसुङको नारायण पूजा व्यवस्थापन समिति सचिव दिवाकर सुवेदी तयारीला वेकया कठ नव या इले नारायण देव या प्राकृतिक लो या मूर्ति या त वह या टिसा टिका पञ्चामृत साडुरो व जल नव याना नारायण देव या त टपुना टयागो सिजया जलधारी न दक्षी या छक लिकया सफाई सोमबार नारायण देव या नव याइ बले नारायण देव 10 अवतार पूजा व अनलिक लिपा डुरु महादेव था रुद्री व विष्णु नाम स्तोत्र पाठ न जुई स्थानीय सुवेदी परिवार बिसुङको नारायण या त इष्ट या कठट कयाट गोडो बिसुङको नारायण या नित्य पूजा आटक मड्युनीगु न व अन या पुजारी परिवार या सुन शिवसा व मचा बुसा मेपी ब्राह्मण त सदा याइगु बिसुङको नारायण सेवा सुधार समिति या अध्यक्ष राजेन्द्र विष्ट तयारीगु दो पश्चिमी अफ्रिकी दे नाइजेरिया सिंगिन्द इस्लामिक चरमपन्थी आक्रमण बाँकी नेगुम मनुत सिगुदु माली नाप स्वागु निगु गामे आक्रमण जुगु खसा चोमो बांगो नामे पी गुम व जारम मन्दरे गामे सुइम शागु बीबीसी थागु ख चोमो बांगो गामे न 2017 निसे संकटकाल तयातगो खसा आया छु महिना उगु गामे जलाखला दे माली पाखी वोपी संगीत जहादीपिन स आक्रमण याना वया छु ख नाइजेरिया अल कायदा व इस्लामिक स्टेट लिसे सम्बन्धित चरमपन्थी पुजलन तको मछि आक्रमण या ठुगुदु वंगु द जुगु आक्रमणे सलन्स मनुत सिगु खसा थथे जलाखला दे नाइजेरिया से सक्रिय बोको हराम वंगु महिना दक्षिण पूर्वी लागु दिफा इलाका से निन हेम मनुतेगु हत्या यागु ख थयाको नेपाल भाषा समाचार थनिएको जागुदु जी सञ्जिला महर्जन अले जी नरेश थेटमिया तना हुने त उजम ब्याडी छ छिगु थौया डी पिजीमा सुबा जय माबे